Kita layan ikan bulan pula nah. Asyik duk layan ikan pikok je kan. Balik Pening hari tu, macam biasalah, kami pergi turun casting ikan bulan dekat Sungai Dua. Ayak surut time ni, pukul 8 pagi macam tu lah. Boiling banyak, tapi tak mau makan. Adalah strike sekok tang ni. Jadilah kan. Jom, kita layan. Saiz boleh tahan juga ni. Alhamdulillah. Saiz padu. Alhamdulillah.